Udruženje navijača kluba Fenerbahče u Gelsenkirchenu, koje je iznajmilo svoj prostor za prikazivanje spornog filma Borisa Malagurskog, saopćilo je da ih je Malagurski prevario. Iz ovog udruženja su naveli, dana 22. oktobra 2022. godine u našu udrugu došla je osoba koja je izjavila da želi iznajmiti naš klub na jedan dan. Naša udruga je svoju dvoranu i ranije iznajmljivala raznim udrugama i pojedincima koji je žele koristiti u društvene svrhe. Osobu koja je došla u našu udrugu 22. oktobra i željela iznajmiti našu dvoranu 24. oktobra smo pitali za koju namjenu želi iznajmiti, kao i u prethodnim prijavama. Osoba je rekla da će održati druženje u dvorani i nikada nije izjavio da će taj užasni film biti prikazan. Fenerbahče je uvijek stajao uz potlačene diljem svijeta od dana svog osnivanja. Bosna i bosanski narod imaju posebno mjesto u srcima svih navijača Fenerbahčea. Nesvjesno smo pogodovali ranjavanju naše braće Bošnjaka. To nas je duboko rastužilo. Izvinjavamo se građanima i ističemo da smo mi, kao milioni navijača Fenerbahčea, njihovi navijači do kraja. Ovom prilikom osuđujemo genocid u Srebrenici i milosrdno obilježavamo sjećanje na naše šehide, naveli su iz udruženja.